Trubor nakaslem jong unongsan hima. Ka film Dhaka Escape, belapan mi da ka chwas imli film production. Kalaray ban pa siya ka second round, hadin ba kilayngot kinong bishar, kimla syu banjit namar baro kinong ruay, kibala pa ya ki video, kibala poy palat lay sapa prapundringot, kilalong kibatibit shisha. Nakini kilay sapa prapundringot, kentup kibarway marway barway arngot. Kinong bishar kilajit, shispa kat kandayngot, bakin rong siya ka second round. Kinong bishar hakani ka singing audition, kidan layngot, bakan top iyo ba don boklang marmanyang, uba pandor sing wanyang, batkong Alicia Pungro. Hakane ka second round, kihaban ruay da ka jing ruay, towan ba i, naka film jing im. Badai ka tarak, ni ka jing tem kinyo naka YouTube channel, Chwas Imli Entertainment. Hadin bakal da ruay, kin sa pabyang ya ki video jungki, hau nambar WhatsApp, pra kanday nyo saw, pra kanday nyo ar, why not? Nang ban tap yang ya kini ki video, ha YouTube channel, ka Chwas Imli Entertainment. Kenang man pensok ya kinong bishar. Kapor bakat do ban pa ya ki video, labu hadu ke live hoterik unai weng arja arpel. Kumban syupen kan mau ka film Dhaka Escape, balaak da kasamla Nadia Simli, kapuron, baru pira dot dong kum uting shop. Kebaldap wanting dor ha Bangladesh. Handai kini ka film kala sakut no menta namar ka jingwan uni uklam COVID-19. Kat baka mercy solamar kebadai ka kasi na Bangladesh, kelayo ban syam kum kaperlok jong kapuron. Bandan batpi bait ngakwa kilom kiwa kinyeng saki bait ngai shisha yepi Towan bai towan syanga kaleng abisa wan bai towan syanga dai tang happy ya la jing in ngala ai pi kay nang happy jing i chunga ngala IT. Mulai borok ngadai don bok mar banyang, ban ngadai win ki na preng jung ki langut ki nong bisa jong kenika singing audition la penlong da kenika film Dhaka Escape la pemi da ka Chwas Imli film production. Tena kadau jong ka jing buon palat ki bala shimenta kenika audition ta kenika jingruai ki kalak long ka bala penslam ngi bengen bisa man shim ka rai ka babyang na ka benta kinong ruai ki babyang dengan kapat penum sngoi ai ka jing slam ka jongi te menta ki don kumba kinong ruai ki la shimenta borok ki long la poi da penu la ka lai spa prap ndungot te na pedeng jung kini ki don ki bangila shim ki bangila select ndrei nimla ban select betik kat kum ka jingkwa ka jongi te na kata dau memang si man hapan perlong ba sa sisi ne ka audition. Namar ba kila bun parat kini ginong simbenta kene ka sing audition kumba lai spa prafun rengut tikalong kai ka ba jenjar ngi kinong bisa bengin bisa timenta ngi mang singin haban perlong biang sa sisien ya kani ka ta gamut bengin perlong no ka second round so kene ka sing audition na ka mata bengin yo ban chiet ki norwa ki ba kham kan sai tam ban na preng ju kini ki lai spa prafun rengut kilong ki norwa ki ba bit sudah ban rai kalau long ka ba jinjar ni kinong bisar bengin sim me kara kinu ki ba khambya te na kata kata ngila sim me kara bengin penlong se sisi ne ka sing audition jo ka film Dhaka Escape te hakani ka second round ki don kumba shispa khat khandai ngot ki bengila jet bani sim mata beng se sisien nang bin yo ban jet ki no wai ki ba kan sa te hakani ka second round kumbangila select kumba shispa khat khandai ngot dengan kerpat lagi begini sementara yang akan dikasih second round bat ingin penlong no akan dikasih second round dah kebabnya hab banirwa dah kecingruai tuan baik film jing em kubang ai keteng tuan baik
bat pila ban yo du igane ka jingwai na ka track na ka Trust Imli Entertainment YouTube channel thì các bạn đã phi vào phần chim mình cái chữ ra và cái cái lát vào phần nhiệt ra đang sẽ xiên cái này cái second round anh đã phi lại rồi cái track thì phần nhiệt ra đang sẽ xiên và phần nhiệt video hi và cái này cái video trong phi cái phi lại đặt bẩn ring xong hai phần phạ bát hao ni ju WhatsApp number phạ mình xóa phạ khăn đai nhiều sao phạ khăn đai nhiều ar về nọ cái này cái video trong phi yang sa pelaj yang saya sisian pat hakajuk ke channel kata dekat Trust Imli Entertainment but ngakarpat ri pi som ha pha no yaki video jong pi hapo jong ni panai November kata long hapo live tarik November but kini ki video jong pi yang sa sim yang ya jing bisa lang ba ka YouTube channel hi yang saya pet hakatuk ke channel yang pha ban pelaj pi but yang saya bisa pat nu no wa ba kong kham kan sai nang bina pat ban sedang no ya kaneka film Dhaka Escape. Tidak pun tahu jom itu kita bisa select langsung haban kerpat depi ba penai persang malah jom kiyeng sem jom pi penai rawai penai practice kenang ba penang yo perkalat nak benta ba penrai bat nganget ba kanum kut hitang kumni kan sadan bang ki audition ba kini sim benta bang pat sa ki audition nak benta kisap pidan nak benta ban rawai. Ti tang kini hi boleh